Trenutno, moglo bi se reći, barem što se incidentnih situacija tiče, na Jarinju je mirno. Međutim, nije mirno, čak vrlo živo u samoj bazi KFOR-a i oko nje. Tako da smo i mi doživjeli jednu malu neprijatnost, jer smo u želji da dođemo do mesta odakle smo vam se nekoliko dana ranije javljali, znači do prevoja Šarpelj. Kažem, doživjeli neprijatnost, bili smo zaustavljeni pre samog prevoja Šarpelj, jer tu su se već nalazili pripadnici KFOR-a, koji su nas po našoj slobodnoj proceni, a znamo tačno gde je kamen koji predstavlja pravu administrativnu liniju, zaustavili čak nekih 50 metara u teritoriji koja pripada ovom našem delu. Tako da se oni sada tu nalaze, a razlog zašto su tu smo utvrdili, jer iza njih i oni u stvari obezbeđuju svoje teške mašine koje na onom alternativnom pravcu kojim se nekada prolazilo ruše taj alternativni pravac, potpuno ga uništavaju i skidaju praktično barikadu koja je time nastala prema administrativnom prelazu da bi ga otvorili onako kako je to još juče najavila Priština. A u samoj bazi, uz intenzivne dolaske helikoptera kojima se doprema i ljudstvo, znači i hrana i ostale potrepštine, oni rade dalje na utvrđivanju baze, na njenom proširenju i time apsolutnom prekidu ovog alternativnog pravca. Ono što je interesantno, ali nažalost tačno su i dva podatka da su tom prilikom praktično groblje koje se nalazilo u blizini baze sada uokvirili u svoj deo oko žica, tako da se u pojedinim selima ovde pitaju, ukoliko se desi da neko umre, da li će moći da sahrane pokojnike. Prilikom tih radova su i oštetili jedan kabel, prekinuli kabel, tako da nekoliko sela koja gravitiraju ka ovom delu Kopaonika sada nemaju telefonsku liniju. Kažem, vrlo aktivno u samoj bazi i oko nje, a ono što se i sada vidi da oni to rade, znači njihovi bageri ruše alternativni prelaz, otvaraju prolaz na magistralnom putu koji vodi do samog administrativnog prelaza kako bi po svemu sudeći ispunili ono što je zvanična Priština juče najavila.